Kamsalaw inavi anike chigitache muchulani tsala katani kini namuku pungu Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pisini Russia ga kungo Ukraine ga kuna agusha kyu hipolo Russia ga ku gamuno United States ga kumi te jushi che kyu laki Daniel Martindale Russia ga ku yepekano pas shopen kyu gongno panungno Russia ga ku citizenship pas vai eno paye ite hi Russia ga kumi laki shivai ipi eno tie Russia ga ku military officials pono agizani salalono pie ipi United States ga kumi Russia ga ku gamuno te jushi che kyu Daniel Martindale na pikyu no Russia ga ku ye ikiliki kumono ikibola kishivai ipi Russia is not just my home but also my family ipi asa Kithe no pikyu no Russia ga ku ngo Ukraine ga ku na agusha kyu hipolo pana Ukraine ga ku kpg eno Ukraine ga ku ushimi qovu akpg kumze Russia ga ku yepika lo tu khona picheni ipi eno alhoku tu panong sas kusabolna kupsagile cheni ipi eno Russia ga ku no kakini ngo thokhala pa ku phucheni ipi Iran ga ku sakpeto Ayatollah Ali Khamenei no ashigani chalal no pikyu no Israel ga ku ye United States ga ku no pege chekyu zu toikyu laki ke ipi eno asumpe mi no akigina akola srave no kila mo saul chekyu atsu laki toikyu ke ipi aniki chigso ashigani chalal export sa Kithe no pikyu no India ga kulimi laki United States ga ku dukan laki target store ipikyu no akoto nemga laki no katani chigme pukave kyu no United States ga ku police mi kono legal vai ipi United States ga ku lo Indian embassy ngwa kyu no pikyu no ni India ga ku mi kuna kono United States ga ku la igve no katami nemga puka chekyu eno angkal na timvu anemga luwets chekyu tipako ye panong vu visa cancel shikhavets nani ipi asa Kithe no pikyu no ko United States ga ku police mi kono legal ve keno lino panong sa sum tove ipi eno tiem video footage du tholono itulwe ipi Israeli Defense Forces wushmi kono aniki chigso ashigani chololo Syria ga ku capital Damascus pugilo Syrian army wushmi kovo headquarter lakiye awushi ki opei thono bomb vesvese ipi eno headquarter hokum kha kologe bomb tomo vesvese ipi Israeli Defense Forces wushimi kono Syria ga ku apel awushi ki opei thono Syria ga ku yepekango Syria ga ku wushimi eno Bardwin galam ya ko sas awushi ki utipo ye panong no Drus mi ko sas awushi che ki gong no ke ipi The Associated Press sa Kithe no pikyu no Israel ga ku na Syria ga ku wushimi kumze pitika veni pi kumse ipi asa Kithe no pikyu no Syria ga ku la Drus mi ko na che ke kongo Israel mi ko ye laki ke ipi Etagi Israel ga ku no pikyu no ninguna Syria ga ku wushimi Syria ga ku apel mope moi eno panong pela kilemu Drus mi tile kena chike ko lo akpna shipe moi ipi asa Kithe no pikyu no Syria ga ku wushimi Berdwin galami eno Syria ga ku yipikano Drus mi ko sasa awushi cheni ipi tigong Syrian Observatory for Human Rights mkono asazani chalolono pikyu no Syria ga ku wushimi kongo Berdwin galami kono kumza laki shano panong na Drus galam ya ko sas awushi kyulo timi akesho akha vai ipi eno timi akha vai ke ko dolo timi hos go laki ye Drus mi ko ipi eno timi chita chena Berdwin mi ko ipi eno timi chibidino security wushi mi ko ipi eno timsini ye kuna ko kela phumla na pe ipi Berdwin ipi kyu hipa ko ye arab mi ko ipi Etagi Drus galam ko dolo ato sha kyu no pikyu no awushi hipolo Berdwin galam ko ngo Syria ga ku wushi mi ko no Drus mi tatimi kutomo angkala na shiptha chani ipi eno igona agime panong chani ipi Etagi Israel ga ku Prime Minister Benjamin Netanyahu no Syria ga ku apel Drus mi kana cheke ko vila pikyu no nong phakna khwena po khawe kelo eno new Israel ga ku wushi mi ko no nong su shopen kyu gong no Tile operation shike pushinani ipi Etagi asa Kithe no pikyu no Syria ga ku president Ahmed al-Sharia no Syria ga ku Drus tim shaya agalam ko vu agushinanu kumse
angkalana lukhavets ni pi akposhi cheni ipi Syria ga khu president na pikiu no ning no kataumi sa sa agushin kiu ye msa chamoi ipi itagi Israel ga khu defense minister shakiu Israel kachno Syria ga khu gushmi ko azad kiu no nong no no ga khu swaida ipikiu akhve no ak tawla po khavelo eno ishim no allow ye drus mi ko show akpna ku mushkelo ipi asa Kithe no pikiu no drus mi hibako ye khagilo no Egypt ga khu no ipege no Syria ga khu eno Lebanon ga khu ngo Israel ga khu la khswe ke ko ipi eno ite Israel ga khu Golan Heights ipikiu ala ge drus mi timi khatani muku show kana cheni ipi asa Kithe no pikiu no Golan Heights ipikiu ye ge hipo ye Israel ga khu no chito ko hos nim pe lo kilo Syria ga khu ye ge luvet kiu lakhi ke ipi ena chito ko hota chela kim pe lo kilo ai hi hipo ye Israel ga khu ye ge lakhi ke ipi official shi shubhewai ipi ishi Sutsa Kithe hipo do nongkam tushkim thi